28. marta 1968. godine Juri Gagarin je pronađen misteriozno mrtav. Evo i 5 čudnih činjenica o ovom događaju. On je dan ranije, 27. marta iste godine, pripremao se u stvari u Moskovskoj vojnoj vazdušnoj luci Škalovski za rutinski trenažni let sa svojim MiG-om 15, međutim dan kasnije je pronađen misteriozno mrtav. Takođe, kosmonaut Vladimir Aksionov je zajedno sa Jurijem bio na pregledu kod istih lekara i čuli su za istu vremensku prognozu. Međutim, Aksionovu, koji je tada imao 34 godine i koji je bio Gagarinov vršnjak, let je ipak otkazan. U to vreme Gagarin i njegov kopilot Vladimir Serjožin više nisu odgovarali na radijske pozive. Helikopteri su krenuli u potragu, čim je dojavljeno da je 65 km od aerodroma pronađena olupina aviona. Gagarinovo telo je pronađeno narednog dana. Prvi put u istoriji tadašnjeg SSR-a je proglašen dan žalosti za osobu koja nije bila šef države. Formirana istražna komisija o ovoj nesreći, a njeni zaključci iznenadili su gotovo sve. Po tadašnjoj verziji, Gagarin i Serjožin su nastradali posle naglog manevra na kojih je prisilila neka čudna promena situacije u vazduhu i uzrokovala pad letelice. Izveštaj komisije ima 29 svesaka i ništa od toga nije objavljeno. To je podstaklo kolege i stručnjake na vlastite nezavisne istrage. U to vreme su kružile najluđe glasine o smrti prvog čoveka u svemiru. Da su ga ubili po naredbu vrha Kremlja, ljubomornog na njegovu popularnost, da je leteo pijan ili da su ga čak oteli vanzemaljci. 2011. povodom obeležavanja pola veka od Gagarinovog leta u svemir, Kremlj je objavio da se famozna fraza o čudnoj promeni situacije u vazduhu zapravo odnosila na naglo izbegavanje atmosferske sonde i da su Gagarin i Serjožin pritom izgubili kontrolu nad avionom, ali se i dodaje kako je to jedan od mogućih razloga. Postoji još jedna verzija Gagarinove pogibi za koji stoji kosmonaut Aleksej Leonov, ali je nije spominjao pre raspada SSR-a 1991. godine. Leonov je u stvari bio član istražne komisije i tvrdi da je jedan Suhoj koji nije trebalo da bude u blizini Gagarinovog MiG-a 15 presekao put njegove letelici i izbegao je jedva 20 metara. Gagarin je navodno uleteo u vrtlog i nije mogao da se spasi. Da li je sve baš bilo ovako ili možda ipak malo misterioznije, procenite sami.